Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje awulike ividiyo ebese-ke uye-subscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphe notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo. Transfer news kwi-Betway Premiership sokubhekela laphaya kumtawunge amakhosi i-Kaizer Chiefs udaba oluvelayo kubekwa ukuthi-ke i-Kaizer Chiefs ingase-ke isayine i-middle fielder from laphayana-ke iqembu le-TS Galaxy uyena-ke laphaya uSiphesihle Maduna. Impela-ke indaba-ke eyivelayo kuthiwa-ke umfana uyojoyina-ke wona-ke amakhosi kulona-ke leli windi lama-transfers. Amakhosi-ke siyawabongela ukuthi-ke athole i-middle fielder enekhono njengaye-ke uSiphesihle Maduna from laphayana-ke i-TS Galaxy. Iyona update engiphethe-ke njengamanje, like ividiyo usubscribe kuyona-ke i-channel. Mina nawe ngizohlezi ngikhona la ngulethela-ke ama-transfer news kwi-Betway Premiership. Okwamanje-ke ividiyo yethu asibambe la, nisale kahle.